tukamate Biblia zetu tusome lugha mbili. Moja tunasoma tulikuwa tunasimama, angalia maiko karibu yako, muulize Biblia yake kwa. Muulize bien Biblia kwa. Acha nikuilie secret. Kukwambia uze Biblia niko na kutosha uyue kama ulishatoka mubushenzi ya bupagani, ulishengia mubukristo ya watu wanasirimu. Donc ukikosa Biblia na uko mukristo, tunakutia kwa point d'interrogation. Haikukute cher, uza Biblia ya $5, ya $10, ya 50, ya 70, ya 100. Mimi niko na ya 150. Biblia yapata hapa ya $150. Unaiuza tu, unakuwa netia motogari yako, hakuna problem. Hakuna matakatano kwa motogari yako chomko Biblia, kikatano wambia shuka. Bajaji ilishakuwa 6. Hakuna mtu anasema amen. Ongeza tena amen. Tusome Francais na Swahili. Tuanze na Swahili. Francais tutasoma tunekala Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 4 mpaka wa 8. Tusome Swahili, Matendo ya Mitume sura 1 mstari wa 4 mpaka wa 8. Hata alipokuwa amekutanana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu. Andika pale msuruka yako kuagiza. Sasa tutasoma mu Francais utasikia. Kuagizwa na kuombwa ni maneno mbili, iko tofauti. Yesu akubalomba bango Yerusalemu. Alifanya nini? Alibaagiza. Amen. Alibaagiza basitoke Yerusalemu. Akubalomba. Donc hakukuwa na besoin na mawazo yao. Bali pasha tu bafanye nini? Abakubambia watafanya wende tu mungoi. Abayue siku, abayue saa, abayue mwezi, mwende tu mufanye nini? Iko agizo, haiko ombi. Niambie mwenzako ni agizo, haiko ombi. Ukisikia ile mara moja, sasa niko naendelea, utakuwa na problem. Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali nyie mutabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Niulize mwenzako, siku chache ndio ngapi? Niulize bien, siku chache ndio ngapi? Siku chache ndio ngapi? Siku chache Mungu anakuambia siku chache. Petit frère, ikala tu. Ile siku chache inaweza kuwa 9, inaweza kuwa 30, inaweza kuwa mchana moja, inaweza kuwa 30 minutes. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unataka kurudishia Israeli ufalme? Ile mulugha nyingine wanaita inquiétude. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyo yaweka katika mamlaka yake mwenyewe. Binye baliuliza hapa na mimi nikibiuliza. Saa hii ni M23 ndio natutawala huko. Hakuna mwanasabu hiyo. Tuko chini ya mamlaka ya M23. Unanifuata? Tunaweka kama M23 ndio natutawala huko. Sasa Yesu anataenda Barome banatawala Israeli. Ndio wanasema papa, hodi kuyako ukasema ndio mfalme wa Israeli. Me olingio kenda pe otiki biso kana buungo huyo. Unataenda na unacha tena Barome kana tutawala. Unasikia jibu ya Yesu? Atawaambia haiko kazi yenu kufanya. Donc bien M23 habiangalie na politike, habiangalie Mungu jua na siku kama M23 watatoka hapa. Mwanajua ni nani? Wewe usiache kufanya vile Mungu alikuambia juu ya nini? Baba M23 hatutaendelea kapeti. Ba M23 basi ya mkono ya Mungu. Bakitaka baongeze nyingine 10 kama Mungu alitakaka tu kukuinua. Unaona wewe ulishanisikilia bisirani ya bure tu. Unanisikia tu bisirani ya bure. Mimi nakupatia tu example yenye iko le. Mimi akaba Kongole bingi atupendi M23. Shi wote tunapa M23 ni kitusi.
na usirike na usisirike, biko tu pale. Unanamkaka biko, uliomba biko, unafunga biko, tulifukuza mapepo biko, unakuja tena 2026 2027 unaanza jiuliza ni kweli wala ni bongo? Mungu anakuambia haiko kazi. Kama uko wa IDPS jiulize, kama uko wa PPRD meshie ba Kristo banatuambia haiko. Ile ni makazi ya batu ya IDPS, batu ya PPRD, batu ya AFCC, bale ndio banapasha jua vile. Meshie kanisa, Mungu anasema haiko kujua muda na majira yenye Mungu alipanga. Bakuwe basikuwe habita change kitu mumupango ya nani? Ningikuwa fasako nikipiga makofi. Niambie mwenzako sisirikie vyenye ujuu. Amen, amen. Niko nafanya usomi juu. Sasa mimi naanza interprete usikibakia, usikuna bisirani ya bure. Sio unatoka hapo unakutana na M23, unatoka muwepo. Unatokea muwepo nini? Chunga uwepo wako. Bakuwe tu pale chunga nini? Kuna mtu anasema amen. Akawaambia si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mutapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mutakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho ya dunia. Sema amen. Huko malipata francais pala tusomee, ulipata Louis Sego pale, soma mzuri. Oui. Al-Ile. Oui. Jérusalem. Excusez-moi. Quelle est la différence entre la recommandation et le demande? Tu peux ou tu ne peux pas. C'est une obligation. On a soma vile shikota tukula mukiapa. Kama tu unapita kale kakitu tuko na bamere huko benye na bakula mukiapa. Ukipita kale kakitu banaweza ni kakitu kadogo, kumbe njo kitu kikubwa, njo inafunga ile phrase. Il est recommandé. Il est recommandé. Comme il se trouvait avec eux, oui, il leur recommandait de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Alléluia. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. 5. Car Jean a baptisé d'eau, même vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce que ce temps et-il rétablira le royaume d'Israël? 7. Il leur répondit, Alléluia. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. 8. Mais vous recevrez une puissance, Alléluia, le Saint-Esprit survenant sur vous, Alléluia, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Comme on a somme en français, il a dit vous recevrez la puissance. Mais quand on a somme en Kiswahili, il a dit vous tapokea. Or, puissance na nguvu ni vitu mbili tofauti. Hawezi sema nguvu kama ni puissance mu Kiswahili. Nguvu ni kitu kingine na puissance ni kitu kingine. Yesu anasema mzuri, huyu mwenye alikuwa ana interprete Kiswahili anasema Yesu akusema nguvu, anasema mutapokea nguvu. Me ile nguvu anasema mutapokea puissance. Nguvu banaipimaka ku kilo. Vitu viko na kilo ndio viko na nguvu. Baki bafe tunaweza kuwa na kilo ngapi tunasema nguvu yake. Lakini puissance haiko nguvu. Puissance ni kitu kingine kenye kinatumika. Yani puissance inaweza kuwa mwa hii kabli. Ni mwa hii kabli. Unaizarau, me ukikata pale sio unaikamata unakauka. Chumuko nini? Unasikia? Tandis ki bafe mimi neze inyangula. Lakini mwaka kakamba
mko amo puissance, hapana nguvu. Nikimenya tu pale mimi nakamata 5 minutes mimi nakufa. Juu mko nini? Mko puissance. Haleluya. 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 Mafundisho tulianza jana nasema hivi, il y a des choses à connaître et à comprendre. Unifuate mzuri. Il y a des choses à connaître et à comprendre. Nataka ile fasi nilo mzuri. Dunia ni ya watu wenye biko na connaissance. Na Yesu anasema vous connaîtrez la vérité et la vérité vous enfranchira. Mtu anasema amen. Mutajua kweli na kweli itawaweka huru. Hapana cheza na mtu mwenye anajua. Mtu mwenye anajua iko superieur. Mtu mwenye ajua wanamuitaka mjinga. Anatomboka bure, unaweza muona hata kusura iko natomboka natomboka. Me mtu mwenye anajua atomboka iko force tranquille. Nguvu haiko mabega kabambi. Nguvu inatokana na kujua. Tu peux écouter sans comprendre. Si vous écoutez sans comprendre, tu auras toujours des résultats qui sont négatifs. Mais si vous écoutez et vous comprenez, tu auras des résultats qui sont positifs. Ni Yesu yepeke anasema katika Mathayo 13 mstari wa 19 iko anaexplike ba mitume habari ya mbegu. Anabambia ile mbegu yenye ilianguka kando kando ya njia, batu bakekanyanga, ni neno la Mungu liliingia mu maisha ya mtu, lakini hakulielewa. Makati ya kulielewa likageuka chakula ya shetani, anakuya analilogota. Njo neza kutana mtu kwa Mkristu 10 20 mukanisa, njo ule pale ulimuachaka depuis 95, unafika tena mu 2025 unamukutana ile niveau ya tokaka. Meni Mkristu anayua nyimbo zote, lakini hakuna demonstration mu maisha ya Mkristu. Kuwa yangu hapa hii juma ni mpango wenye Mungu alipanga. Tena kwangu haiko lift. Haiko lift. Ni ukiniinvite haiko lift. Unanipa kazi. Hii mkutano nimeiombea kwa hii safari yote. Niko na batu biko kumagoti mpaka sasa. Bengine habiko mwe Bukavu, biko kumagoti nje ya Bukavu, biko nombe. Haiko kawaida. Mimi nakuya hapa niseme na mtu mwenye Mungu iko na mpango na yeye. Na kama ule mtu ni ongisema tu amen. Nikusema hii mkutano hii semene yangu ni kukutosha katika ili kitu wanataka kawaida. Jana nikasema kichwa somo letu tunasema kufikwa uwezo kutoka juu. Mtu mwana sema amen. Mtu mwana sema amen. Ongeza tena amen. Kufikwa uwezo kutoka juu. Nitasema ile maneno jana kusudi niikalishe hivi mimi natasema leo. Kila Mkristo mwenye Mungu aliita, alitayarisha kanisa, haiko parti politiki. Kwa Mungu kanisa ni familia, ni jamaa, ni kwetu. Yani ukiingia mkanisa manake unazaliwa. Mtu mwanasema amen. Ongeza tena amen. Kama kanisa yenye uliingia haiko kuzaliwa, haiko kwenye, huko unapoteza wakati. Utamaliza maisha yako yote huko mwa hii kanisa, unatoka. Unekala mwa hii diza, unatoka. Unekala mwa hii venda, unatoka. Ndio pale kulisikia nilikwambia, siku utajua unapata deliverance. Hakuna mtu anasema amen. Yesu anakutanana na mwanamke walisholewa mara 6. Niko natafuta nyumba ya 7 na kaipata. Unaweza kutuzuzi hapa na unataka saikia nyumba moja. Na ukipima tu kutoka mwe nyumba wewe hata wa yambo hawezi kupata. Mwenzako aliolewa mara 6
banapana mali hivi, mariage sita, alikuwa tu wakiana. Ambia mwenzako alikuwa tu wakiana. Ndio anaolewa huko, anafanya mtruasa, anazana mtoto mmoja anatoka. Anaingia mwingine anafunga kikwembe na kinyorosha, anapiga tilo, anapiga mwingine anamwangalia, anamrekibere. Mwingine anafanya katra, watoto mbili anatoka mwingi. Nyumba sita. Yesu anakutana. Unajibu ya Yesu ilikuwa nini? Ungejua karama ya Mungu na ni nani wanakulomba mai, ungemwambia kupati mai ya uzima. C'est-à-dire quoi? Kuolewa mara sita, huyo mama ilikuwa nia juu ya nini? Kujua. Yeye alikuwa anasema kama kuolewa na wanaume ndio atapata solution. Kumbi kadiri kunaolewa, kadiri kuna chinjwa mpaka kwa sita. Sasa alipata munyumba ya saba. Biblia inasema akaacha mutungi, akarudia mumungini, batu wakamushangala, akageuka evangeliste wa kwanza na Yesu ayaenda. Hakuna mtu anasema amen. Hakuna mwanongeza amen. Ongeza tena amen. Kama hauyajua kanisa ni familia, hauyajua kama kanisa ni kwetu, hauyajua kama kanisa ni jamaa, mimi nakwambia utakuwa na probleme. Utakuwa unatoka humu unahama, unatoka humu unahama. Juu ile stile iko makanisa mazimaziba ya mawinja winja, ya marega, ya mahunde, ya manyanga, ya matemu sina yala. Ukishikuta hamu sasa we mwenye mkanisa mawinja winja, unatokea Lubutu na maangalia kwa sababu kuna wetu Lubutu, utazunguruka hii Bukavu yote mpaka Yesu atakukutana mumangai. Bado unakuwa nani? Unakuwa enfant de la. Tunazaliwa mnyumba moya shiboti, lakini hatuna sura moja. Ni kweli ni Mungu? Mama basi, bado watoto wako wanafanana. Wanafanana wote. Wanaleta alama moja kwa masomo. Biko na tabia moja. Ulishacha kubasongea. Wanapiganaka na unabasongea. Wanakokotana, wanakulia kusani moja. Hata bafimbana unasema juu ya nini? Ni mjamaa. Mwenye anasirika tu, lakini kwa wapi? Atona katala utalala kitanda na peti yako uende ulale musalo. Me uko wapi? Ambia mwenzako jamais kutoka. Ambia mwenzako jamais kutoka. Niambilia nilishafika. Mtu mwana sema amen. Haleluya. Ile ndio tulikuwa kujana. Hapa kwa mimi ndio nataka nikwambie. Kitu kile Mungu anashughulika nacho maisha ya watu yake ni kufala. Naweza kukufala. Hakuna kitu kinasumbua Mungu sababu kuona ukomuchi. Mungu anasumbuka kuona mtoto wake iko uchi. Sana andikia kanisa la Laodikia, anamwambia heri ungekuwa moto wala ukuwe baridi. Lakini sasa hauko moto, hauko baridi, tena uko maskini. Mwisho anamwambia hauko tu maskini, tena uko uchi. Soma pale bwana, tumesema unasema soma pale Ufunuo wa Yohana sura 3 mstari 14. Mungu anapresize kunaambia kanisa, Mungu anaambia huko buchi. Ufunuo sura 3 mstari 14. Ongeza sauti. Haleluya. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye amina, shahidi aliye mwaminifu, Yesu na wa kweli, mwanzo na kuumba kwa Mungu, na yajua matendo yako. Haleluya. Ya kuwa huu baridi wala huu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto. Basi kwa sababu una uvuguvugu
wala hu baridi wala hu moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. 17. Kwa kuwa wasema, mimi ni tajiri, nimejitajirisha, wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe ni mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Amen. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mungu iko nambia nini? Iko nambia kanisa. Iko nambia nini? Kanisa. Kanisa yenye ni kanisa ya matajiri. Ndio unafika kwa kanisa unakutana parking zinala mave witi. Unaingia mkanisa unaangalia tu, unasema hapa vraiment wanaume na wanawake ndio biko hapo. Me Mungu yeye sana baangalia, anasema no. Muko bipofu. Muko tu bipofu. Muko maskini. Haiko tu maskini. Mungu akikuita kipofu ni kitusi moya yenye sio mwaneze tosha. Mungu akikuita maskini maana uko tu hai. Hatuko na milioni, uko tu maskini. Kisha anasema zaidi ya maskini uko buchi. Takazia pale. Katika mpango ya Mungu kuumba mtu, wazo ya kwanza ya Mungu ni kuvika mtu. Zaburi sura 8 mstari wa 4 mpaka wa 8, ule mhubiri anasema mtu ni kitu gani kusudi we Mungu umkumbuke? Aseme ulimuumba punde kuliko Mungu, ukamuvika utukufu. Sema amen. Sema amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Mungu sana umba mtu, akamuvika vazi naitwa utukufu. Sifa kwa Bwana. Ile vazi ya utukufu ilikuwa vazi yenye ilikuwa na protege ule mtu zidi ya nguvu za giza. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Biblia inasema shetani kazi yake ni kuvula watu. Ndio kazi yake. Shetani ana besoin na vitu mbili. Iko tu na vazi ya strategia ya kukuvula ubakie buchi. Na kila mwenye anabakia buchi manake kumuaibu. Si kama ulishalota uvale. Suna la mukai. Ulote tu uvale. Kama uko Mkristo manake ile siku utatoka Mungu na mashauri. Ile ndoto inabakia mkichwa. Haitu mwanaume tusamini nilota mimi sivale. Unaanza jiuliza ile ni lugha ya Mungu ya kukwambia fanya analyse schematique ya vie spirituelle yako. Niko naongea na mtu hapa. Niko naongea na mtu hapa. Kenye shetani alifanya, aliingiza ujanja akavula mwanadamu. Biblia inasema wote wamefanya dhambi wakapungukiwa na nini? Na utukufu wa Mungu. Makati Adamu na Eva balijua kama biko buchi, kazi ya kwanza ilikuwa nini? Ni kutafuta kuvala. Japokuwa mbele balifikwa. Hapa sasa balishafanya dhambi, banatafuta solution. Solution ilikuwa nini? Kuvala. Batarekurire wapi? Kumayani. Uliza mwenzako unafanya nini? Niulizia yeye unafanya nini? Sasa alishaanguka ndio anafanya rekuru kunini? Kumayani abichike nini? Utupu. C'est-à-dire na mtu naye anajua kuvala buchi ni mubaya. Me solution ya mtu juu ya kubichika utupu yake ni kutafuta nini? Mayani. Acha nikuilie secret. Hizi makoti zote tunavala, iko ya Turki, iko ya Holande, iko ya Amerika, itoke Sweden, iko ile ngine biko naita Maya Loso, biko naita ile
ile sipere ya grand sikushakuwa grand sipere neiko ya 350 neiko ya 400 yote ni mayani. Niambie zako ni mayani. Utaka usipotaka toli uzabe inga pipoti yako siku mwetenda wapi kulavage. Utaka usipotaka tu kupato kwa nazo 60 kuko siku utaziacha mu garderobe juu ni nini? Ni mayani. Ile ndio solution ya nani? Ya mtu akisha poteza vazi la Mungu anafanyaka rekuru kunini? Kumayani. Donc unatafuta uvale mpaka kile mtakuangana sema mwenzetu anavala kabisa. Na kama ni kiatu bebana viatu unapita hivi anaangalia kiatu sema mama. Me ile manguo yote hakuna nguo inaweza fanya fasi kwa mademu. Ato vale koti ya epeti yangu mwenye hata kuogopaka ni mapepo. Hakuna nguo inaweza tetemesha balozi ayakuwaka. Ato vale yae. Hakuna mtu anasikia sema amen. Hakuna mwanasema amen. Na wewe peko na kama uko na garderobe uko na manguo zingine zesai ulisheneza na 3 mois 4 mois au yazivalaka. Mtu akisha poteza vazi lenye Mungu alimuvika automatikema jua na kama kuwa buchi ni aibu, ye piki anatafuta kafe nini? Hajifuniki. Na kila siku makati mwanadamu anatafuta solution, anatafutaka solution nini? Mumayani, mubitu vya kukauka yenye havitadumu. Mungu katika huruma yake mwenye hapendake mwanadamu abakie buchi. Sali muuliza uko wapi? Nilisikia sauti yako nikafichama. Unafichama jua nini? Ulikula matunda na ukataza usikula, sema ule mwanamke mwenye ulinipa. Eski Adamu alisema bongo? Eski Adamu alisema bongo? Ni jutu Mungu ko souverain, hawezi mugusisha tusha itiki. Ile miaka yote tulikala na wewe mwa shamba sikufanyaka hivi. Mesiku linipatia kwa mwanamke. Mungu hautamgusisha tusha. Hata aligusa tusha mu rectangle petit, anabakia Mungu. Iko souverain. Sikukupatia mwanamke mwatakuangusha. Sikukupatia mwanamke watafanya nini? Nilikupatia mwanamke mwalitoka mu lubavu yako. Ai ndio lubavu yako niza kuangusha. Maana kuna tena mimi nilikupatia hai ndio niko complice ya manguko yako. Manguko iko yako. Jumbele nikupa ile mwanamke nilikuwa nimekuamuru matunda ya miti yote unaweza kula, lakini matunda ya kujua mema na mabaya usifanye nini? Nilikuambiaka na ule mwanamke yakuya. Amemza kuacha masababu. Ameweza kuacha masababu. Haleluya. Mtu akishakuwa buchi hakosaki masababu. Pastor, kama nilianguka, nijue nilikosa mwanamke wa kunidororote. Nilikosa mwanamke wa kunibembeleza. Pastor, miaka 12 niko na mwanamke. Nilishamusia garderobe 3 ya manguo. Hakuna siku mwanamke aliniambia merci. Mwanaume tu sawe huko na nguo bakupe merci. Donc unangoya tu bakupe merci. Unapana rasio bakuchezee. Unakuwa mbutu. Mbutu we baba. Pita mbele. Uliuza tapi tukupigie mikono. Ulitia rangi munyumba tukupigie mikono. Uliuza kiti tukupigie mikono. Uko buchi. Uko buchi, uko buchi. Uko buchi, uko buchi. Uliuza mukati batoto watakula na nido, batoto wakiwa kumbi. Papa, tunashukuru ulituuzia mukati. Niulize mwenzako unavala wala uvale. Pastor, mie sikukuwaka na waza kama ndolewa na bwana wa hivi
nilikuwa sasa pataka bwana wakuwa ananibembeleza pastor. Tengeni niko kwetu baba ananibembeleza. Tengeni unaona hiki kibwana hata kunibembeleza. Naibu nene yako tu bakubembeleza. Hausikii haya tu? Bakamate tu saa kukubembeleza. Unajisirikisha bakubembeleza. Vimbana upasuke. Donc ulijisirikisha tu bakubembeleza. Ile ndio inaonyesha kama uvale. Huko unakuwa kubembeleza. Vraiment pasteur, unajua wewe peke unajua kisi kusukuma mtoto na kwa kilapo. Nilisha sukuma watoto mara 7. Niko nasaidia bwana watoto 7. Hata wewe ndio wa kwanza. Pengine banazalaka na babana biko mu manyumba za bambaraka. Na yeye peka anatosha ku maternité na bwana hata moja. Kisha 2 mois ndio bwana anakuja. Na namukaribisha, karibu shefu, karibu Mobutu, karibu Wazabanga. Mewe unataka tukuimbie nyimbo ya wokovu. Angalia mzuri unavala. Ameweza kuangalia vile unavala. Mimi nashangana Yesu. Anaambia biko namulilia, tunakulilia. Anaambia msinililie. Yesu alikatala wasifanye nini? Mujililie na manani? Unaona mtu mwanafala. Mewe mama hii kanisa watu wana shukurani, watu tulibasaidiaka bali kaba kusalimia njoni. Kuko batu tulifanyia bwema lakini banaturishia mabaya. Njoni. Wewe ndio wa kwanza. Masababu ikisha kuwa inaonesha gisi binye tunafala ni nini? Ni mayani. Kuko batu uko na utuma hapa. Mebiko na babibi baengambe. Uko na bibi mwakupe na yambo na karibu. Hata na maya kugoga hapo. Me uko tu mtumishi wa Mungu. Na unabana tu. Mwanamke hata ombaka hata hautasikia hata maombi ya tie ya brike haiko. Hata ya brike haiko. Me Bwana anashitoa. Unaangalia Bwana kisa anashitoa mkazi ya Mungu. Lakini mwanamke mweko naye peti. Bibi unaweza kuvala. Sema amena. Ongeza tena amena. Ongeza tena amena. Haleluya. Dawa ya kuponesha ikwake sukari peti. Ni kukufunga mapone kunywa na kinguvu. Ato nichukie saa hii 2027 tutanitafuta. Utaambia mchungaji leta tena ule mhubiri hapa. Njoo mweko nasema na wewe. Jina yake evangeliste Muno. Angalie kusura anasemaka bi Mungu alimwambia. Ukinisirikia hakuna maneno. Mimi nakupa dawa kutoka kwa babako. Mwenye alikukatisha ile mlango njoo alinileta hapa. Mimi sina vya kunegosia na wewe. Mimi nakwambia tu sori cha kuona masababu ina determine kia ufani. Hakuna mtu anasema amen. Unakutana mwenzako anafunga 40 na bibi yake peti, basi kudanganya sio bibi ni malaika. Ukitaka kujua mama yako uliza baba yako. Hata mama yako anaimba alitomwa hii Qur'an. Mwanamjua bien. Baba yako alidesidaka bikinishinda kukichwa natia kwa mabega. Toka kwa mabega natia kwa mkongo. Mais jamais kuachana. Mais we kadogo tu unataka publicité. Hakuna mtu anasema amen. Eske niko naongea na mtu hapa? Mungu anakuya na mkutana iko buchi. Nini Mungu alifanya? Mungu ndio wa kwanza kuchinja nyama, kukamata ngozi,
akavika ule mtu, sema amen. Akamwambia haiko mayani. Mungu akamutosha mumayani, akamuvalisha ngozi. Juu ya nini? Mungu hataki tukue utupu. Mungu jo wa kwanza kuvalisha mwanadamu mwenye alianguka nini? Ngozi. Mtu mwana sema amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Hapa kwenye tunasoma ni Yesu yepeke anasimama, alishamaliza kazi, anataka enda mbinguni kwa ajili ya kuandaa uamsho ya kwanza ya kujenga kanisa, ile ambayo milango ya kuzimu haiwezi kushinda. Benye batafanya hii kazi ya kujenga kanisa, Yesu anawekalisha, anabambia musitoke Yerusalemu, sababu nyinyi ndio mutakuwa vyombo vyenye ndatumia kwa uamsho ya kwanza ya kujenga nini? Kanisa. Mtu mwana sema amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Ongeza tena amen. Andika pale neno usitoke, mufranse yangu niliandika hayo kotodi. Andika pale kwa yako kotodi, S ya Kongo na O ya Kongo. Kotodi, T ya tete, O ya otu, D tu D. Nakisho natia I ignorance, natia tu I. Kotodi, to vile mimi niliandika. Kotodi mu français manake consécration totale à Dieu. Consécration totale à qui? Ndio mukiswahili yetu shiba poro banaita kujiweka wakfu. Ameweza kujiweka wakfu. Ndio tunaitaka mu lugha yetu ya Maporo kujiweka wakfu. Wakfu wa nani? Kwa Mungu. Ndio mu français tulita kotodi, consécration totale à qui? À Dieu. Mwache nibambii neno bila kuchanganyikiwa. Jua nini mwanamke mwenyesha zala mara 7 mara 8 na bwanake ndio bwana wa kwanza wake wa kufia mekuwa watoto 8, huyu mama akienda zini nje kunyumba mnakufaka. Jua nini? Umweko na jibu ni moya. Kama mwanamke anaenda zini nje, inamaanisha kama haiko bibi ya ule bwana, iko bibi ya banamuke ya babwana. Na mie kwa hii mazao mimi nakwambia hivi, kama unakamata bibi yako anatoka kuzini na bwana mwingine, usimufukuze, munyanganye ile kitu wanaitaka faveur, ikala naye, lakini usimwamini yake. Tulishazana na wao watoto, mistake ya watoto bangeke barabara. Me vile tu ulibifanya, hakuna maneno. Tangia leo taya kama mie ukuaminia rasio ndakuwa nakupa uembele watoto, takupa nguo huko mama watoto yangu. Memi kumoyo yangu hauna. Makati Yesu anaweza kuya naambia bamitume abiko ba Kristu sepe musitoke Yerusalemu mungoi. Manake anataka bambia mkuwe bangu. Mi sitaki ni bachangie, mi nataka mkuwe bangu, aparti a moi, mkuwe mali yangu. Valere ya kwanza mu maisha ya Mkristo ni kuwa mutu wa Mungu. Mungu ni wawivu, hatakake kuchangia hata siku moja. Mungu anataka ukue wake. Kitabu cha Kutoka sura 19 mstari wa 5 mpaka wa 6, soma pale. Ile njo mawazo ya Mungu tangia zamani. Juu ya nini? Yeye njo alikuumba kwa sura na mfano wake, akakununua kwa bei kali. Hataki akuchangie,
Mungu anataka ukue propriete prive yake. Hakuna mtu anasema amen. Ongeza sauti. 19 Kutoka 19:5. Kutoka 19 na mstari wa 5. Sasa basi ikawa soma mzuri, tukupe lineti. Njoo pale, tukupe lineti. Tusome kwa jina la Yesu. Angalia tu mzuri. Njoo pale. Basi sasa basi ikawa mtaitii sauti yangu. Kama taanza mzuri papa, kuko kitu kunaacha pale. Sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu sasa kweli kweli. Anza sasa. Basi sasa basi ikiwa mtaitii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu. Yesu we. Kuliko makabila yote ya watu. Maana dunia yote pia ni mali yangu. Nanyi mtakuwa kwangu ufalme wa makuhani makuhani na taifa takatifu. Hayo ndiyo maneno maneno utakayowaambia wana wa Israeli. Amen. Amen. Achia pale. Niko mwalimu wa vijana depuis 90. Uliza mwenzako 90 ulikuwa. 90 mimi nafundisha basheni. Mwa hii sepake, mwa hii masele. Nafundisha basheni depuis 90. Na hii ndio neno yangu. Le vrai mariage par intérêt, c'est mariage. Le vrai mariage chrétien, c'est mariage par intérêt. Si tu ne sais pas l'intérêt que tu dois gagner dans votre mariage, tu ne peux pas s'engager. Hatuko mambuzi, hatuko makuku. Mtu ataacha baba yake, anafanya nini? Unataachia baba yako nini? Kusudi uambatane na nani? Mwenye atakusababisha mzazi wako ni nani? Kukele intérêt? Wewe uko tu pale nuit de noces. Tutaenda Dubai, tutaenda Australie. Me Mungu iko nasema busiku banasemaka ni ile busiku bibi yako aliingia, ndio na mwikalisho nasema tunaanza. Siwezi penda hiki, siwezi penda hiki, siku na kifanya usiniulize. Nitushe mu rectangle. Ile siku ni siku ya furaha, siku ya furaha. Beti haiko siku ya furaha, ni siku ya kutia mabitu kukistar. Mimi nachukiaka hiki, mimi napendake. Siku nafanya hivi, tuko bawili, niko nakwambia mchumba. Siku na rate hii, usitafute maombi. Mungu na bumungu yake njoo anabaleta, anabafikisha mujangwa. Abayafika Kanani, bangali mujangwa, banachomoka tu. Mungu anaanza. Sikesi Mungu anaanza. Mimi napenda français. Français nasema pia. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. C'est tout cela, c'est toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Alléluia. Sifa kwa Bwana. Andika pale. Makati Yesu anabambia mungoye Yerusalemu. Neno kungoya inavunja vitu tatu mu maisha ya mitume. Neno mungoye inavunja vitu tatu. Ya kwanza, inavunja roho ya haraka. Inavunja roho ya nini?
Mungu Baba, katika jina la Yesu, uko wapi? Shuka Baba, shuka. Bapagani maisha tuzoea, shuka unibariki. Mungu njoo aende naye haraka peti. Huyu Mungu usipime hata kukree maombi ya kumwintimide. Mungu uko wapi? Uko wapi? Uko wapi? Uko wapi Baba? Uko wapi? Mungu anakuangalia sa vile haiko, kumbi iko. Yeye anasema tu ngoya. Ile neno ngoya inavunja roho ya nini? Ya haraka. Ya pili inavunja roho ya pupa. Ya tatu inavunja roho ya kuchelewa. Mungu Baba, ulienda wapi? Ulienda wapi? Ulienda wapi? Mungu anakwambia niko tu pale kwenye nilikuwaka saa Yesu kwa kumsalaba. Mbona wanasema amen? Unaona? Wewe unapata neema. Unafika kwa madhabahu kwa hii miaka yako. Unapiga tu miaka papa miaka kabla fika kwa madhabahu. Ukikuwa tu na roho ya pupa, hakuna kutaiba. Ukikuwa tu na roho ya haraka, hakuna kutaiba. Juu ya nini? Roho ya pupa inaweza kukufanya utamani vyenye mwingine alipataka mu40. Wewe unataka vipenda ubipate mu 2 jours. Mungu atembee na watu sabali. Roho ya haraka inaweza tuma uolewe tu. Uliona mwenzako wanamuzia Grand Super, bwanake anarudia anasema, chérie, quand j'étais en Chine, j'ai pensé de toi, je voulais te faire une surprise. Anamuzia V8 ya $65,000. Unasema na mimi niolewe tu. Fie wangu, uliza mama mwenye iko na vala Grand Super sai, muulize alivala ngapi, atakwambia siku za lipindula. Mwenye unaona munyumba ya mabriki sai peti, hakuzaliwa mabriki. Roho ya haraka, roho ya pupa, roho ya kuwaza kama unachelewa, unaweza waza kama vitu vinaangukaka. Ndio maana tuko na Bakristu benye banataka geuza miujiza ya Mungu ikuwe kitu yabo. Mungu ni wa miujiza, me anaifanyaka saa anataka, siku anataka, na mwenye anataka aba mukazaki. Hakuna mtu anasema amen. Hakuna mtu ongeza amena. Ongeza tena amena. Haleluya. Sifa kwa Bwana. Ongeza tena amena. Ile kungoya inakumbia tabia mbili yenye naitwa masuja wa imani. Ile tu kungoya inaumba mu maisha yako tabia mbili. Bitu vizuri havikuwe mu preza, bitu vizuri na kuwaka mufitiri. Hakuna mwingine anasema amen. Nyangula mkono nione kama unanifuata. Niseme hivi, acha nikazie pale. Mungu yeye sana isha kukuita hivi, alishapanga kila kitu, alishatayarisha, alishakatayarisha. Hautamwintimide na maombi. Utaomba, utafunga. Yeye alishakatia kenye kitakufikisha mahali. Ni tabia yenye naitwa uvumilivu na subira. Ambia mwenzako uvumilivu na subira. Ambia mwenzako uvumilivu na subira. Ufunuo sura 2 mstari wa 8. Ufunuo sura 2 mstari wa 8. Ufunuo sura 2 mstari wa 8.